Shalom mahubata haganupan. Selamat hari Minggu. Selamat meribadah mahubata. Bapa inang nadong i gerejaon. Sonai homa. Bapa inang nama poso. Nyombah nami sekolah minggu. Naman dihuti ibadah i rumah. Atap ijape nasyam marianan. Terpuji ma Tuhan, nama bere panorang bata, boy hita mandihuti ibadah sadarion. Gorani mingguta aima jubilate, minggu mar olop-olop. Topik minggu mandalankon parentah ni naibata. Bani ibadah sadarion, ibahendo acara khusus aima penabalan samas pakon sintua namangidangi aima Bapa Pendeta Jemmi Raya Saragih pakon inang Pendeta Flora Hutagaul napadaskon ambilan holi Bapa Pendeta Jemmi Raya Saragih. Paima ipukah kita, iberehan nami panorang bata, laho bersaat teduh, mertonggo secara pribadi. Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas goran ni naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondi na pasing sito palangit pakon tanohon. Amin. Pinuji manaibata Bapa ni Tuhan Yesus Kristus, nadop manubuhkon hita padua halihon, domu hubani bagal ni hidup ni uhurni, marhite parpuhoon ni Yesus Kristus humbani namate, ase mar pangarapan namang goluh hita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan Jehovah, nadop pamonangkon hanami humbani kuasa ni sibolis pakon hamatean. Marlopolop doha nami mamuji goranmu na pasingin. Bagal tumang do pambahenanmu. Mambahen diut hanami parsimada bani hamonanganmu. Jana panean bani hagoluhan na sadokahni. Tondui muna pasing inma. Namar maloi hanami. Aselamin idida hanami haluahon na humbamu. Jana totap hanami marhapor sayaon hubamu. Hubamu may sombakon hanami olop-olop apa puji-pujian nami panorangon. Sonay homa sadokah goluh nami. Amen. Hundul mahuria. Puji hita Tuhan ta mendoding hita humbani haleluya nomor 302 ayat sada pakon 2 puji hita naibatata. Puji hita Raja Surga, Tuhan ni manusia. Dodingkon hita ayat 2.
puji kita Raja surga, Tuhan di manusia. Puji kita Raja gereja, Paganu dunia. Haleluya, haleluya, Paganu dunia. Riap mahita jongjong, martonggo mahita, sopotkon hita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, napasing anjaha nasangap doham, namangida terus das hubagas uhur nami. Ham do napatubuhkon hasitongan, hapit toron napahapasingon ibagas hadirion nami. Tapi sayang yaholongihan nami ham humbani gok ni uhur nami, humbani putih ni atete nami, humbani gok ni tondoy nami, apa humbani bois ni gogoh nami. Guluh nami seng romban hubani hasitongan, hapit toro napahapasingon nadop isuan kon ham ibagas diri nami. Seng tarponop kon hanami dosa pakon palanggaran namiin, ay talar doin haganup ilobe-lobemu. Sonari roh doha nami hu lobe-lobemu mambuan haganupan dosa apa hahurangan namiin. Maidop mahurmuban nami, sasap hamma dosa namiin. Suruh hamma tunduymu hubaga suhur nami, ase tarbahin hanami mambalosi ham ibaga sapit toron, hasit tongan pakon hapasingon, ase boy hanami parsimada bani hagoluan nasa dokah ni nabi nagahkonmu bani sagala na porsaya, bani anakmu Yesus Kristus si palua hanami. Amen. Tangar anjaha porsaya hita mahata ni naibata, bagah-bagah pasal sasapan ni dosa. Idop ni uhur ni Jehovah do nasora marpusa, seng marnarotap holong ni ateini, mula ratah do ay siap sogot, bagal do habonaranmu. Ibagas holong ni naibata, do may sasap haganup dosata, halani ay, pataridahkon hita matanda-tanda ni pargoluhan na bayu, hasangapon mabay naibata na ibabaw. Amen. Hundul mahurya. Mandoding hita, haleluya 236 ayat sada pakon opat, seng natar hatahon haholongan ni. Ganup pardosa, say tandai main, doding kon hita ayat opat. Oh ganup pardosa, say tandai main, direbay Tuhan na luhur ni main. Indo Panginoon di Tuhan ay, asesay kongso ng Panginoon ini. Riap mahita jongjong, saksihon hita maha porsayon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sap tanoon. Au porsaya bani naibata bapa, pargogoh nas tarimbang, namano palangit pakon tanohon.
Au persaya bani Yesus Kristus, anak ni Naibata na sasadain, Indo Tuhan ta, na tinumukon ni si Maria, sanggahan nape haliapan, marhitay tondoy na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, mate anjaha itanom, turun hunogari toru, mula manggolu humay na mate, bani ari patoluhon. Naiku surga, anjahun dulu siamun naibata bapa, pargogonos tarimbangin, hunjay maya mula magira, lau manguhumi hala na manggolu, pakon na dop mate. Au porsaya bani tondoy na pasing, bani kuria patadana pasingin, parsoran ni sagala na pasingin, bani asasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagoluhan na sokadokah ni. Amen. Hundul mahuria. Mandoding hita sanggah dodingon jongjong ma bapainang nasihol manjalo tohonan hasya mason. Goodbye malas ni uhur doa, memuji Ham Tuhan. Ai ipadalum Ham apia, marhur jabai pohonmu. Mega uhur makor jahon parentahmu. Dirgas nuanan hamdu nama masu-masu. Martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus Kristus Raja ni kuriain, hamdo na mandilo ganup si parhorja i kuriamu, hamdo na mambahen na mambere gogoh, jana mamasu-masu haganup parhorjamu. Jongjong do nuan si dia nadop ipabakit ham gabi syamas i kuriamu on, jana nadop sirsir mangidangi i kuriamu, na mangindo manuan hanami. Pasu-pasu hama si dia, asilambin margogoh, maringgas niuhur, jana marmalas niuhur mandalan kon horja hasya mason, bahen hasangapon ni goranmu. Amen. Nasyam hasoman sa kuriaon, humbani muka ni parjongjong ni kuria i dunia on, ipabakit do juak-juak ni nagabe syamas. Lako patorsahon horja i kuriain, sadalan hujin, yondos kon kuria indo si dia hubani nebata marhasoman tonggo, domu hujai, ididah nasyam do sonari jongjong ijon hasomanta, Syamas Sri Wahyuni Purba, Syamas bin Saudin Saragi, Syamas Dewi Wati Huta Barat, Syamas Raja Dingding Napoleon Girsang, Syamas Horasman Sinaga, Sonari sihol jaloon ni sidiama pasu-pasu humbani Tuhanta, asilamin margogo si dia mangidangi ikuriain, pai maay, tangar hita malobey ripun ni horja hasya mason, parlobey mandalankon horja diakonia, paduahon, mandalankon horja paridop ni huran, hubani pagori ni kurian, mapardomuan hubani parhara ekonomi,
kesehatan, pendidikan, sosial pakon nalegan, namar pertemuan hujai, tolu, mangojur pagori ni kuria, ase marsirupan bani goluh, mandopakon malas niuhur, pakon pusok niuhur, papatkon, mangojur pakon mengajari pagori ni kuria, ase boy mandiri secara ekonomi. 5. Mangapo halak namar pusok niuhur, patorsahon nama sombuh, nama doyuk, pakon manori na boritan. 6. Patorangkon pakon pamasmaskon hubani pagori ni kuria, pasal tugas apa tanggung jawab ni selaku pagori ni kuria. 7. Gabe sitiruan bani hapor sayaon, holong niuhur, parlaho age parsahap. Nasiam hasoman nalaho manjalo pasu-pasu tohonan hasia mason. Domata kasih tangar nasiam ripun ni horja hasia mason. Si holdo takas botohon nami. Bujur niuhur nasiam manjalo pakon mandalankon horjain. Halani ai balosi nasiamma na husukun konon hubani nasiam ilobe ni nebata pakon ilobe ni kuriaon. Porsaya doham nebata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na passing do namandilo anjaha namar suruham gabe syamas ikuriani radoham mandalankon haganupan horjain romban hubani hatani nebata humbani gok ni hurmu pakon haganup gogohmu gabe juak na bujur ilobe ni nebata pakon ilobe ni hasoman jolma radoham manjaloh horja hasya mason romban hubani hata ni nebata domu hubani ripun ni horja hasya masonin anggosonaido bulat ni hurmu mengakuhon haganupanai ilobe ni nebata pakon ilobe ni kuriaon hatahon hama pangakuanmu. Porsaya janah rado au, sa ihasomani idop ni uhurni na batama ahu, mandalankon apa mangkagoluhkon ai haganupan. Ham Samas Sri Wahyuni Purba. Ham Syamas bin Saudin Saragih. Saya ipasu-pasu Tuhan naibata, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na passing maham, maka bujurkon tohonan hasamasam, na nyondoskon hubamu sadarion, bahen hasangakon ni naibata. Amin.
Ham Samas Dewi Wati Huta Barat. Ham Syamas Raja Dingding Napoleon Girsang. Sai ipasu-pasu Tuhan nai bata, pakon Tuhan Yesus Kristus apa ton duina pasing maham. Maka bujurkon tohonan hasamason, nanion dos kon hubamu sadarion, bahen hasangapon ni naibata. Amin. Samas Horasman Sinaga. Saya ipasu-pasu Tuhan nebata, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing maham, maka bujur kon tohonan hasamason, nanion dos kon hubamu sadarion, bahen hasangapon ni naibata. Amin. Mandoding hita sanggah dodingon jongjong ma bapainang nasihol manjalo tohonan hasituaon. Haringgas kon mahagadu horjana ondos bagu jana sayhu horjaon poku bersangap di gorandu mega urhon makor jahon parentamu Dirgas duanon hamdo nama masu-masu. Martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus Kristus Raja ni kuriain. Hamdo na mandilo ganup si parhorja ikuriamu. Hamdo na membere gogoh jana mamasu-masu haganup parhorjamu. Jongjong donuan si dia nadop terpilih gabe sintua. Jana nadop mangidangi ikuriamu. Namangindoma nuan hanami. Pasu-pasu hama si dia aselamin margogoh. Maringgas niuhur. Jana marmalas niuhur si dia mandalan kon horja hasit tuaon. Bahen hasangapon ni goranmu. Amin. Nasyam hasoman sa kuriaon, humbani mukah ni parjongjong ni kuria i duniaon, ipabakit do nagabe sintua, laho patorsahon horja i kuriain, jana iondos kon kuriain do si dia hubani naibata, marhasoman tonggo, domu hujai, ididah nasyam do sonari jongjong ijon hasomanta, sintua tioina boru situmeang, sintua jan saberlan purba,
Sintua Rosma Silitonga, Sintua Born Ariamal Saragi, Sintua Justina Media Sibarani, Sintua Tri Rusdin Damanik, Sintua Yan Saputra Saragi, Sintua John Sari Haloho, Sintua Sudirman Martuah Girsang, Sintua Rosenta Tio Murni Purba, Sintua Surtiani Saragi, Sonari Sihol Jaloon Nisideama, pasu-pasu humbani Tuhanta, ase lambin margogo si dia mangidangi ikuriain, tangar hita malobe ripun ni horja hasit tuaon. Parlobe, mengambilan kon hata ni nebata, na tersurat bani pada nabasaya pakon pada nabaru, hubani haganup jolma. 2. Marmahani, mardi matahon, pakon menramotkan parlahon ni hasoman, apa mamisang parlahon ni sidia nasotalup, marhite hata ni nebata. Tolu, mangojur anggota ni kuriain, mandihuti kebaktian sakramen, pakon partupuan na patut sidihuton ni hala Kristen. 4. Mangapo halak na marpusok ni uhur, patursahon na masombuh, na madoyuk, manorih na boritan, jana manonggohon pakon paingatkon hata ni nebata bani sidea. 5. Paturangkon pakon pamasmaskon hubani anggota ni kuria, pasal tugas apa tanggung jawab ni selaku anggota ni kuria. 6. Gabe sitiruon bani hapor sayaon, holong niuhur, parlaho age parsahape. Nasiam hasoman, nalahoman jalo pasu-pasu tohonan hasit tuaon. Dumatak kasi tangar nasiam ripun ni horja hasit tuaon. Si holdo takas botohon nami, bujur niukur nasiam manjalo pakon mandalankon horjain. Halaniay, balosi nasyam na husuk kutonon hubani nasyam, ilobe ni naibata pakon ilobe ni kuriaon. Persaya doham, naibata bapa pakon Tuhan Yesus apa tonduy na pasing do, namandilo anjahamar suruham, gabe sintua ikuriani. Radoham, mandalankon haganup horjain, romban hubani hata ni nebata, humbani gog ni uhurmu, pakon haganup gogohmu, janah gabe juak na bujur ilobe ni nebata, pakon ilobe ni hasoman jolma. Radoham manjalo horja hasituaon, romban hubani hata ni nebata, domu hubani ripun ni horja hasituaon in. Anggosonaido bulat di hurmu, mangakuhon haganupanay, ilobe ni nebata, pakon ilobe ni kuriaon, hatahon hama pangakuanmu. Saya ingkosomani hidup nyuhurin ni batama, landalan kon hakpa mangkagulukon ang haganupan. HAM
Situa Jan Saberlan Purba. Ham Sintua Tiona Situmeang. Sai pasu-pasu Tuhan na batang. Pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing mahal. Maka bujur kon tohonan hasituaon. Nanyon dos kon hubamu sadarion. Bahen hasangapon ni na batang. Amin. Ham Situa Rosma Silitonga. Ham Sintua Bon Aryamal Saragi. Sai pasu-pasu Tuhan na batang. Pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing maham. Maka bujur kon tohonan hasituaon. Nanyondos kon hubamu sadarion. Bahen hasangapon ni nai batang. Amin. Ham Situa Justina Media Sebarani. Ham Sintua Tri Rusdin Damanik. Sai pasu-pasu Tuhan na bata. Pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na pasing maham. Maka bujur kon tohonan hasituaon. Nanyon dos kon hubamu sadarion. Bahen hasangapon ni naibata. Amin. Ham Situa Yang Saputra Saragi. Ham Sintua John Sari Haloho. Sai ipasu-pasu Tuhan na bata.
pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing maham, maka bujur kon tohonan hasit tuaon, naniondos kon hubamu sadarion, bahen hasangapon ni naibata. Amen. Ham Situa Sudirman Martua Girsang. Ham Sintua Rosenta Tio Murni Purba. Saya ipasu-pasu Tuhan na ibata, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing maham, maka bujur kon tohonan hasit tuaon, naniondos kon hubamu sadarion, bahen hasangapon ni naibata. Amen. Ham Situa Surtiani Saragi. Saya pasu-pasu Tuhan nebata, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui napasing maham, maka bujur kon tohonan hasit tuaon, naniondos kon hubamu sadarion, bahen hasangapon ni naibata. Amen. Martonggo Mahita. Ham Tuhan na bata Bapa nami na inagori atas. Terima kasih ma bamu halan hidup ni hurmu hubani hasoman nami on. Saya tambay hamma bani sidia si bere-bere ni tondui na pasing. Asila mintor sa mardalan pangidangion ni sidia. Itonga-tonga ni kuriamu. Puhoy hamma uhur nami, asedihut hanami pasaut kon horjain, marhitei na marsiha holongan, marsiurupan, jana marsi pauliulian, aselamin rarat harajaonmu, bahen hamuliaon ni goranmu. Amin. Hundulma Nasyam.
Kuria nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus das mahita panorang ni mambogei komitmen ni hasumanta parhorja nadop mendapat tohonan hasamason pakon hasituawan na parlobe ay mahubani Bapa Samas bin Saudin Saragih siapai hubani inang situa baru situ meang na mewakili situa. Horas ma bani hita haganupan, perlebih terima kasih pokon puji-pujian matongon iso bahkon hita hubani Tuhan tanai bata, halani holong nido boy hita ibagas sadarion martupu dalam rangka ibadah minggu ta, terpuji ma Tuhan, napa duahon huma sekalian bani sadarion bani acara penabalan ni Samas pakon situa ibadi sadarion jadi puji Tuhan boy mardalan torsa jadi marhite honai pitah puji syukur puji-pujian dasai boy isembahon nanami sangon malas ni hurnami bani Tuhan napa duahon totu bani acara panabalonon hanami sebagai perhorjan ni kurian na baru i tabalhon perlu dukungan na terlebih may ay madukungan tonggo ni nasyam haganupan majelis jemaat rosi pendeta rosi haganup huriain asboy hanim marhorja bani palayanan na inuma ipadaskon nakonay sokona dong pitu bani Samas repun ni tugas-tugas sebagai Samas totud langat boy ihorjohon hanami anggulang dong gogo ay horjon ni Tuhan do totu Tuhan ma na beregogo huban nami marhite hun ni tonggo na siyam haganupan halanay arapuhor nami ase tonggohon na siyam hanami ajar-ajari na siyam hanami asiboy hanay mitongon makorjahon na duma ito iserahkon huban namin sebagai tugas hasamason na duma ito rangkon pandeta no kanayay. Jadi memang tugas umum ni sebagai pelayan memberitahuan Injil keselamatan huban di ganup jolma, tapi no kanay tugas khusus na may berehon pendeta do na penting huma dorongan hubani hanami anggo tugas umum tugas ni hita hanu pandai ase boy terbarita goren ni Tuhan Yesus por saya hita ganupan bahasa ni hita nama itobus Tuhan Yesus aido na perlu pas masokon masokon bani huhur ni hita ganupan ase lambin mar semangat mahita bani pelayanan ni hita terutama igikas padang bulan on. Sadai mungkin hata nami terima kasih mabani hita haga depan. Shalom mahubat haganupan. Hanami na mewakili humbani situa nadop itabalhon bani sadarion. Hanami mangindo pangurupion tonggo nasyam secara khusus full timer, pendeta, AGPMJ, sonai homa majelis haganupan. Nantar lobi ma bani nasyam haganup jemaat na adong, igagabes padang bulanon. Arab do uhur nami, hanami haganup situa nadop itabalhon sadarion. Arab tumang uhur nami tonggo nasyam, marhitehon tonggo nasyam, boy hanami mandalan kon horja, nadop yondos kon ban nami sadarion. Halaniai hanami haganup situa nadop itabalhon. Secara khusus hanami sendiri mungkin bahat do nalang talup bani hauhuron nasyam parlaho pangabak nami tapi pos do uhur nami marhitihon tonggo pakon pangajarion nasyam boy do hanami mandalan kon horja nami
tugas nadop yondos kon huban nami. Sebagai komitmen nami, ando harma Tuhan, na tetap mengajari, pakon, mandramoti, asibui hanami mandalankon, pararatkon hatani nebata isap duniaon, terlebih ma ikuria gegabes padang bulan. Por saya doha nami, hubatta haganupan terlebih majelis, sonai homa jemaat, agepe hasoman nami, nalang igapes padang bulanon. Pos duhur nami, na mangidangi, pakon na mga markebaktian bani panorangon hubani live streaming, idah na siyam, harap do uhur nami, tonggo ni haganup, na por saya huban nami, asiboy hanami mandalankon, tugas pakon tanggung jawab nami. Naima, sahap humban nami, terima kasih ma, terpuji ma Tuhan naibata. Kuria nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Perlobe kita padaskon terima kasih kubani Tuhan. Halani diardo sadarion mardalan. Panabalan hubani parhorja nama dapat tohonan hasamason pakon hasituawan. Malah suhurta bani minggu jubilate sadarion. Salah sada tanda malas nihurta aima. Tambah ma parhorja kuria nadop manjalo tohonan sama hasamason pakon hasituaon. Hubani hasoman nami nadop manjalo tohonan hasamason pakon hasituaon. Nasiam do mamarpadan ilobeni naibata anjaha ilobeni kuriain. Nahan nasiam marpadan marhite suku-sukun naipadas ni jua-jua ni Tuhan nakonayai. Mangelek kanami tonggohon hita ase bujur mahita mandalan konai. Lang pita hubani nasiam, tapi hubani haganu parhorja nadong ikuriata. Hubani nasiam hasaman sahorja nadok mendapat tohonan hasamasan pakon hasituaon. Rup mahita makobaskon horja ipohon anggur ni Tuhanon. Saya terpuji magoran ni Tuhan nadok mertambah parhorja i tengah-tengah ni kuriata. Songonai homa hubani haganup parhorja kuria nadok mendapat tohonan. Songon nadop iboge hita. Aha panginduan ni sedea, tonggohon hita masedea ibagas horja, mandalan kon horja ipohon anggur ni Tuhan. Songonai hemahu bani kuria haganup, tonggohon hita sedea, aseboy ibagas nadear mardalan, najulur, horja i tengah-tengah ni kuriata GKPS Padang Bulan. Parpudi sahalinari, selamat marhorja mahu bani nasiam, asoman nami samas, asoman nami situa, langdong bebeda ni situa pakon sama sonari rup dohita domu hujai tetap mahita setia mangidangi Tuhan das kubani ujung ni guluh ta sai bujur mahita makobaskon padan nadop ibadaskon hita hubani Tuhan tanda ni malas ni kuriain ibere kuriain do tanda malas ni uhur aima tata gereja GKPS na yondoskon hanami marhite hubani nama wakili samas pakon situa hujan ma Bapak Sekretaris Kuria si Yondos Konhita. Ya, terima kasih ma, terpuji ma Tuhan Yondos Konhita acara selanjutnya. Shalom mahubata haganupan, Bapak Inang naposo sonai homa nyomba nami sekolah minggu, naman dihuti kebaktian live streaming hun GKPS Padang Bulan. Terlebih homa hubani nasyam, hasoman nami, naon opeongga mandihuti kebaktian live streaming hun GKPS Padang Bulan, selamat mar kebaktian ma hubani nasyam. Selamat ulang tahun homa yaton hanami hubani kuria GKPS Padang Bulan namar ulang tahun mulai tanggal 10 April das hubani 25 April tanggal 10 April aima Bapak Henry Donald Sidauruk Bapak Humisar Putra Pasca Sitanggang
Adrian Berlin Damanik, Ekal Anjona Sinaga, Pakon Jepan Petro Purba. Nah, berulang tahun bani tanggal 20 aima Bapak Budiman Damanik, Janeta Krene Serliana Purba. Tanggal 21 April Inang Nora Valencia Sinaga. Tanggal 22 April Inang Bina Lita Ririn Tambunan. Tanggal 23 April Inang Sani April Linda Damanik. Tanggal 24 April Inang Mardelina Purba. Lola Yolanda Girsang, Pakon Indra Sipayung. Nah, terakhir tanggal 25 April Putri Al Wijayani Simarmata. Ya Tuhan nami, selamat ulang tahun Bani Syam, sehat-sehat, panjang umur, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan. Ting-ting parduiton, boi basahita bani grup sektor, pakon grup jemaata, mana tawa dong koreksi boi langsung ihubungi Bendahara Kuria. Bani hari Jumaton, tanggal 20 April, tetap doya dong kon hita pertonggoan live streaming hun GKP Separang Bulan. Suhut aima humbani sektor tolu, sektor betani, model kebaktian pertonggoan model C. Diskusi perambilan bani pertonggoan ai aima Bapak Situa Untung Suseno. Namang hiut bani hari Kamison 20 April 2021 event hitado sermon kuria nalahom anak kasih ambilan bani 2 Mei pakon tanggal Mei 2020 sada ipukah pukul 10 pitu wib. Asih hagarupan ma anggota majelis jemaat pakon kuria yontang mendihuti sermonon marhite Zoom meeting. Namang ihut aima pertupuan PA Inang. Pertupuan PA Inang yang laksanahon bani hari Selasa pukul 10 pitu wib secara online ase hubani hagarup anggota seksi Inang sirsirma mandihuti pertupuanon. Pertugas bani pertupuan hari Selasa 27 April 2021 pembicara aima Situa Dr. Rosminta Girsang, moderator Rosmeda Tambun, MC Situa Friska Purba, dua syafaat Reski Dinasa Gita Saragih, host Nyonya Situa Jestri Purba, editor Andri Purba, koordinator Situa Linda Purba. Ting-ting perlobe Sihol Marhajabuan. Sihol Marhajabuan Josephine Diarmando Haloho nyombahni Bapak Situa Jonsari Haloho Inang Eva Luciana Borudamanik pakon tunangani Jessica Prilly Raulina Boru Siregar. Nyombahni Penatua Ian PSSP Siregar Inang Elizabeth Boru Tagalung Ipasu-pasu Marhajabuan Bani Sabtu 20 Mei IGKP Sepadang Bulanon pukul 10 WIB dengan protokol kesehatan. Namang ihut program menabung diakonia anak sekolah minggu GKPS Resort Polonia. Pengurus sekolah minggu GKPS Resort Polonia mengadakan program menabung diakonia anak sekolah minggu untuk panti asuhan. Oleh karena itu seluruh anak sekolah minggu di Resort Polonia agar membuat tabungan atau celengan mulai tanggal 25 April 2020 sada das hubani 25 Juli 2020 sada. Hal ini dilakukan untuk mengajarkan kepada anak sekolah minggu untuk saling menopang, menguatkan serta peduli di tengah-tengah pergumulan hidup. Namang ihut penabalan Samas Pakon Situa.
Malah suhur bani sadarion doma yadongkon hita panabalan hubani syamas pakon sutiwa sintua ikurion. Bani rencana awal pitah sahali gelombang dasa bain hita tapi halani kondisi na terkait hubani pandemi COVID-19 gelombang paduahon ilaksanahon bani rencanahon tanggal 16 Mei 2020 sada. Sidia naita balkon sadarion aima na perlobe pelayan khusus tahbisan samas inang Samas Sri Wahyuni Purba, Samas bin Sauden Saragi, Samas Dewi Wati Huta Barat, Samas Raja Dingding Napoleon Girsang, Pakon Samas Horasman Sinaga. Pelayanan khusus tahbisan situa na domai tabal honokan na perlobe situa Tioina Boru Sitomeang, situa Jan Saberlan Purba, situa Rosma Silitonga, situa Bon Aryamal Sarage, situa Justina Mediasi Barani, situa Trirus Dindamanik, situa Yan Saputra Sarage, situa John Sari Haloho, situa Sudirman Martuah Girsang, situa Rosenta Tio Murni Purba, pakon situa Surtiani Sarage. Songona doma ya tahun sedia pakon tonggota hagenupan ase hagenupan mahita mendukung asomanta na doma ita balkon saderion ase boy mandalan kontohonan na doma yondoskon hubani sedia. Perkembangan COVID-19 bani mingguan mulai tanggal 17 April dan subani 23 April bani tingkat Provinsi Sumatera Utara 354 halak atau P56 halak per hari na terkonfirmasi positif. Anggo Kota Madia Medan bagasada minggu terakhir 205 halak atau P20 halak per hari. Halanya tetap do yujur hanami ase hubat hagenupan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, pakon membatasi mobilitas, interaksi, pakon menjauhi kerumunan. Aima ting-ting bata bagas minggon, ting-ting nado mamasa pakon nasihol pamasaon. Terpuji ma gorani Tuhan, martonggo maita. Bapa nami nai surga, Bapa nai puji pasangap kanami marhite anakmu Yesus Kristus. Marmulia matungan goranmu Tuhan, sangat matungan goranmu Tuhan. Kita hamdo Bapa na patut ipuji, patut imuliahon. Martarima kasih hanami Tuhan, halanidas bani panorongon, hanami boy OPI bereham panorang, markebaktian secara live streaming. Terpuji ma baganup layak-layakmu Tuhan. Bapa nai surga, martarima kasih doa nami hubani hubamu, songona doma idalan kon hanami nokan, panarabalan hubani samas pakon situa Tuhan. Forsaya hanami sedo halani pangabak pembahianan ase ipilih hanami Tuhan haganupan secara khusus sasoman nami nadumaita balkon gabe juak-juakmu marhorja ipohon anggurmu Tuhan. Bahat ope sura-sura nami bani pangindangion itu tongah-tongah GKP padang bulanon Tuhan. Satonggohan nami Tuhan bagas agalekon asiham mama pergui haganupan situa pakon samas Tuhan. Asitongon Tuhan ahana doma ipadas baik mai tugas khusus, tugas umum haganupan alile Tuhan boy horjahon. Marhite gogoh na humbamu Tuhan.
halani percaya doa nami Tuhan, terbatas do pembutuh nami. Bani horja na luar biasa na yondos konham hubeni hanami Tuhan. Bapa na surga, berterima kasih doa hanami hubamu. Terlebih bani hasoman nami na marulang tahun ibaga sa mingguan. Baik mai Tuhan na isubut hanami gurani marhite ting-ting atape nalang isubut hanami na mandihuti ibadah live streaming on Tuhan na marulang tahun ibaga sa mingguan. Asiham matong-tong Tuhan nampau pergogoy sedia memberi kesehatan hubani sedia Tuhan. Ibagas aktivitas sedia pribadi lepas pribadi Tuhan marondo sanami hubamu. Asiham matong-tong mamasu-masu sedia Tuhan. Ibagas pekerjaan ibagas nomor sekolah, pakon nalegan persaya doa nami Tuhan. Pita tanganmu matong-tong namandogo-dongo sedia mendalani guluni sedia hari-hari Tuhan. Ase Tuhan, ibagas pertambahan umuron, lambin marmalas niuhur sedia, lambin mamuji, pakon pasangapkon kuranmu. Bapa nami nai surga, martong godoh mahanami hubamu, bani program-program baik mai seksi ikuria mugi kapes bulan-bulanon, asiham matong-tong memberi hasihaton. Secara khusus subani hasoman nami na mengambil bagian martugas. Ase bagas malas nyuhur sedia Tuhan makurjahon tugas pakon tanggung jawab sedia. Baik sebagai AHP-in Tuhan. Bani nyumbah ni kuriamu nasihol mengadongkon pemasu-masuon Tuhan. Asiham matong-tong memasu-masu keluarga kedua belah pihak, baik pihak paranak atau pihak parboru Tuhan, pakon parboru. Asibani waktu-waktuan Tuhan, ibagas persiapan demi persiapan, das subani panorang ni pamasu-masuon, iberham kesehatan hubani sedia Tuhan. Pikiran atorang ibagas mendalankan persiapan on, ase tong-tong Tuhan, haganupan julur boy mardalan Bapa. Hasipe ibagas kondisi pandemi COVID-19 Tuhan, boy berham hikmat, terlebih bani pihak keluarga, ibagas mendalan konon Tuhan. Persaya nami Tuhan, jagon mudo keluarga, baik pihak peranak pakon perburuan Tuhan. Bapa nami nai surga, martong godoh ma nami bamu Tuhan, bani kondisi bangsa pakon negara namion. Secara khusus mai Tuhan, bani kejadian tenggelam ni kapal Tuhan. Das bani panorang non Tuhan lape binoto ope sundia nasib kru kapal Selamon Tuhan. Marondo sanami bamu bani pemerintah nami ibagas masa-masa pencarian asiham matong-tong manugu-nugu sedia Tuhan. Terlebih hubani keluarga na pasti das bani panorongon paimahon kabar na pasti Tuhan mengenai kondisi keluarga na sedia na dihut bani kapal Selamon Tuhan. Asiham matong-tong memberi penghiburan bani keluarga Tuhan. Hamma pergoh-gohi sedia Tuhan. Asibui menjalo parutulonan Tuhan. Bapa nami di surga, martong godoh nami humbawan di bamu, bani hasoman nami. Sakuria, ibagas pernaburitan, ibagas pemulihan, terlebih mai Tuhan pernah buti ibagas kona pandemi COVID-19. Marondo sanami hubamu Tuhan, asih hama memberi ketenangan hubani keluarga, sonai hubani hasoman nami na terpapar COVID-19 Tuhan. Pasu-pasu hama tim medis, beri hama pentaran hubani sedia Tuhan, asih marhite obat na konsumsi di sedia Tuhan, ay buai memberi dalan pangulungkon sedia Tuhan. Bapa, kukdo sodaho nami jolma, halanyai, marondo sanami bumbu asih hamma tontong. Paputihkon hanami Tuhan. Persaya hanami, holan hamdo na boy, paputihkon hanami bani dosa. Pergogiham hamanyami Tuhan.
asibui manlawan dosa, nagati menghampiri hanami Tuhan sada persada. On matong golek-lek nami ubamu Tuhan, nayondoskon hanami, marhite gorani anakmu Yesus Kristus, Tuhan jana sipaguluk hanami. Amin. Sihol mahita manangihon hatani naibata, naipadas juak-juak ni Bapak Pendeta Jemiraya Saragih. Alo-alo hita hatani Tuhan mandoding hita nomor 306 ayat sada pakon ayat 2. Kuha megahkon do intong tong. Megahkon doin tong-tong, Yesus Tuhanku rupe hutomon, alpar simada tinobus ni, nabi nabayu nitondui, mar mega-mega mandodingan, Mamuji Yesus parologi, mega-mega manduringan, mamuji Yesus parologi. Ondos ganupan nadearin, pasu-pasuni namanggo kiau. Dodingkon hita ayat 2. Ondos ganupan nareari, pasu-pasuni namanggo kiau, songondodingi malaikati, bolong mamika rapakona, mar mega-mega mandodingan, mamuji Yesus parologi, mar mega-mega mandodingan, mamuji Yesus parologi. Dami nini bata na mengatasi haganup paruhuron. Ima naman ramot kon uhura papikiran na siyam. Ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Kuria na hinarga ni Tuhan ta. Hata nini bata na gabi ambilan bata. Tersurat bani buku sada Yohanes bin Dutolu ayat 10 sia da subani ayat 20 sia sonon ma ia tahun. Malas niuhur naro humbani tenger niuhur bani naibata. Hunjon ma boto honta pabua humbani hasit tongan hita, anjaha ipatenger hita uhurta ilobeni, sangga namanosal uhurta ibagas, bagalando na ibata humbani uhurta, anjaha iboto haganup. Nasyam hinaholongan, anggoseng isalakon uhurta hita, marhisan yuhur dohita ilo benine bata. Anjaha barang ahape ipangindo hita, jaloon tado hunbani, halani iramot kon hita titahni, anjaha iorjaun hita rosuhni uhurni. Anjaha ondo titahni, ase
persaya hita bani goran ni anak ni Yesus Kristus. Anjaha marsiha holongan hita songon nadop tinonakon ni ai bata. Halak naman ramot kon titahni aido na marianan ibagas iya. Anjaha na bata ibagas iya. Anjaha hunjondo iboto hita nado marianan iya ibagas hita aima humbani tonduin nado binereni bata si barjaima dasni. Kuriana hinarga ni Tuhan naman dihuti ibadahon baik secara langsung hun gedung GKPS Padang Bulan sonai age marhite live streaming ambilan tahun aima lanjutan humbani sada panotap sada paharan na tangsi perlunan bani halak na persaya. Ipu kamarhite sada statement na makatahon hunjon mabotohonta. Mararti statement non siol manubutkan bahasa orang yang percaya halak na persaya ai akan dikenal marhite identitas ni. Ahama identitas ai aiman nasinobut bani ayat 10 i atas ni ayat ni ambilan tahun. Nasiam dakdanakku ulang mahatata pakon dilah ta makaholongi tapi marhite pambahenan ma apa hasitongan. Adong persoalan besar bani golu ni halak na persaya bani zaman ni. Persoalan ni kuria sedang mandopakon pergumulan na bagal marhite na masa parbola-bolahan. Baik parbola-bolahan humbani sudut persekutuan, sonai age parbola-bolahan humbani sudut pangarusion, nama korhon gangguni hapor sayaon. Kuria na ijia diganggu oleh ajaran gnostik. Secara khusus nama ngajar hon menggugat pasal hadirion di Yesus ai. Seng ijalo akal nisi dia Yesus itu benar-benar anak Allah. Seng terjalo akal nisi dia Yesus ai ma tongon-tongon anak ni nai bata. Bagi penganut ajaran gnotisisme, mereka hanya menerima Yesus itu adalah manusia, titik. Sehingga ahana masa bani Yesus, si taronon hamatian, itu adalah hal yang biasa dialami oleh manusia secara umumnya. Kita haganupan identitas pakon eksistensi ni sedia selaku halak na persaya
terganggu halaniai. Halaniai hita ganupan iula kondo use patotap kon hapor sayaon nisi dia, sekaligus juga mengajak orang percaya untuk menunjukkan identitasnya, menunjukkan eksistensinya di tengah-tengah kehidupannya. Anggo ya tahun hita hai masiri kon Yesus hai. Kalau kita berkata kita adalah orang yang percaya, yang mengikuti Yesus, hanjado botohonai. Dari mana kita dikenal sebagai pengikut Kristus? KTP boleh jadi. Salib di rumah, oke. Salib iborgota genjang begal, boleh dotong homa. Tapi pulang dupa nasyam, bani pilim-pilim barat pe bandit ni begal homa salib ni. Mafia itu nih, apalagi mafia Meksiko, Itali, begal jenges homa. Hanjadu. Maka identitas itu adalah pintu masuk kepada eksistensi kita. Tongondo perlu isurat kon KTP agama taha. AGP mungkin juga tidak begitu perlu. Tongondo perlu adong salib, kata salom bilobe ni rumah ta. Dan lain sebagainya. Itu pintu awal menunjukkan identitas oke. Makanya anggau pribadi roh rumani halak mitor dinding ni do perlu biwida. Oh adong salib ni, oke Kristen. Wida Huse. Gereja hadu halakon. Pigor do kalender ni, ya kan? Astra. Ya. Ni do homa. Kalender gereja nelegan. Oh berarti gereja ondu halakon ni sukun gereja hadu nasyam. GKPS do i. Kalender ni kalender gereja ni nelegan. Awal masuk oke. Maka ini perlu do identitas hatorangan pasal sesuatu bani guluton. Agi pasal rumah ta. Kita akan menjelaskan rumahnya di jalan mana, RT berapa, RW berapa, kelurahan apa, kecamatan apa, dan lain sebagainya. Warna catnya apa, bergerbang atau tidak. Ai akan membantu orang untuk bisa menemukan. Itu akan membantu orang untuk bisa menemukan asilang loja halak hujai hujon. Tapi jarang do halak patorang ke rumah ni halak. Adong holi sopani warna merah. Halani lang perlu das sujai. Tu opat kamar ni. Sen perlu dah sujai patorang kon alamat ni halak. Ibagas mewah do barang ni. Lang perlu dah sujai patugah kon alamat ni halak. Tapi hita haganupan. Songon na sinobut hanami. Selain identitas-identitas yang kita perlukan taridah. Tapi hal yang paling penting adalah eksistensi kita. Identitas yang di dalam hati kita. Yang keluar, diekspresikan
melalui perbuatan tingkah laku kehidupan ta. Maka ni pasingat bani ayat 10 lalu. Nasyam danakku ulang mahatata pakondilah ta makaholongi. Tapi marhite pambahenan ma apa hasit tonga. Betul, perlu do hata-hata na membangun, perlu. Perlu do hata-hata yang menguatkan. Perlu tumang. Jana aido identitas ta, apalagi halak si malungu. Dari cara kita berbicara, tarbotoh do ise hita. Maka ketika kita aneh berbicara, maka aneh juga lah kita. Ya langsung on si malungun ini, caranya marsahap ini. Ya. Sebuah kekayaan do batai. Setiap suku itu memiliki kekayaan. Anggo halap Batak toba, ya. Tuluk matani horbo. Batas si malungun songalang pasai. Tapi sebenarnya itu juga tidak salah. Itu kekayaan mereka. Tapi juga kita harus menghargai identitas ta yang lembut ini. Ulang yata-hata hita tong hita. Karena itu juga berkat Tuhan yang ditanamkan kepada kita. Anggolang sonai hita, maka kita akan menjadi aneh. Gabi aneh du hita, anggolang lembut, sonon dan sonon. Gabi aneh do anggolang karas halak bata toba marsahap. AGP bani haganu panai mungkin bisa terjadi kombinasi. Kuriana hinargani Tuhan. Identitas ta yang harus bertumbuh menjadi eksistensi ni halak na persaya isobut bani teks ni 9 tahun. Panggilan kita sebagai orang yang percaya adalah mempercayai Yesus itu anak Allah dan percaya Yesus itu ada anak Allah sekaligus maningon persaya dohita kita adalah orang yang dipanggil untuk hidup seperti Yesus. Jana hidup Yesus adalah kasih. Bani piga-piga ambilanta menekankan pasal identitas aido. Apa identitas orang yang percaya? Kasih. Aido identitas ta. Holong aido identitas ta. Maka dong nini halak sonon, Bapak Enang. Kapan nampak identitas eksistensi orang percaya itu? Nini sonon. Terkadang kita hanya nampak pada hari Minggu. Kita betul orang Kristen. Tapi Senin sampai Sabtu, kita bukan orang Kristen. Senin, pujian kita, doa kita, pakaian kita, dan lain sebagainya memang sangat Kristen. Sangat Kristiani. Tapi mamuka Senin dan subani Sabtu, kita hampir-hampir tidak tampak identitas hak Kristenonta. Jana ondo bahat kritikan age bani peristiwa kesaksian ni Mahatma Gandhi ai. Dia sangat fanatik dengan ajaran Yesus. Dia sangat fanatik bani hatani Yesus. Tetapi ketika dia mau masuk ke dalam, dia melihat bagaimana pengikut Kristus itu ternyata
memperlakukan orang lain bukan seperti Yesus memperlakukan orang lain, maka dia menemukan kekecewaan. Halani dia menerima penolakan sangga siul riap marminggu pakon halak Kristen naligan yang ketepatan berbeda warna kulitnya dan berbeda suku bangsanya. Jangan bahado sonayai bapenang. Ada banyak perkara yang sebenarnya harus tampil, harus tampak dari kehidupan orang yang percaya, tetapi orang lain tidak menemukannya, maka mereka membatalkan niatnya untuk percaya kepada Tuhan. Agi on sebuah kritikan dohu bataho masalaku parhorja ni kuria, pendeta penginjil situa samas. Jangan-jangan identitas kita, eksistensi kita sebagai parhorja kuria yang tidak tampak oleh warga jemaat membuat mereka menjauh dari gereja. Laku botoh secara umum bapenang hita ganupan. Pertinggilan gereja hita dubosir ni. Anggo pagorin ni kuriai bujur tumang. Patuh, taat. Ahanita oke don ini sedia. Mengelola hitaon dena susah tene. Memanage parhorja ni kuriaon dona mahol. HP nini humbatta do maningon taridahai. Seng pita hata, seng pita dila, tapi pambahenan nini. Kita dipanggil bukan hanya untuk bersimpati, tapi harus berempati. Kita dipanggil bukan hanya untuk berkata kasihan, tapi harus mengimplementasikan dalam kasih. Maka ini bedautik do kasihan pakon kasih. Kalau kasihan, rasa kasihan itu bukan didorong oleh kasih, maka dia hanya sekedar basa-basi. Tapi kalau kata kasihan itu benar-benar didorong oleh rasa kasih na umbani na ibata na dopi jalo hita ai, maka dia akan meningkat menjadi sebuah perbuatan. Rasa kasihan, simpati yang tidak didorong oleh kasih yang kita terima dari Yesus, itu hanya menjadi kata-kata. Tapi rasa kasihan yang didorong oleh kasih yang telah kita terima dari Yesus, itu akan membuat kita menjadi orang yang mau bersaksi dan berbuat, melakukan segala sesuatu demi menunjukkan rasa kasihan kita itu. Kuriana hinargani Tuhan. Tentu sing pahara na murahai, jana isadari age bani teks niam 9 tahun pia tahun. Halaniai bani ayat na terakhir. Halak naman ramot kontitaan ni ay do na Mariana ni Ibagasia. Anjanay bata Ibagasia, anjahun jondo ibotohita, nado Marianan iya Ibagasita, ay mahumbani tonduin, nado binereni bat. Maka gampang sekali sebenarnya mendeteksi apakah dalam pribadi seseorang itu
Tuhan Yesus itu melalui Roh-Nya yang kudus bekerja atau tidak? Apakah Dia memberikan kesempatan bagi Roh Kudus yang telah diberikan hubani diri ini bekerja atau tidak? Sangat gampang mendeteksinya, yaitu lihat saja apa yang Dia lakukan, yang Dia perbuat dalam kehidupannya. Lihat saja bagaimana Dia memperlakukan orang lain, bagaimana Dia menolong orang lain, dan lain sebagainya. Anggo pita hata do Bapa inang seng laku, itu tidak menunjukkan kita itu memberikan kesempatan, ruang bagi Roh Kudus menguatkan kita untuk melakukan kasih itu. Domu hujai songon pengakuan nasyam. Komitmen nasyam. Bahasa kita sadar galek duhita. Kita sadar kita adalah orang yang lemah. Sadar bedo hitaon sasitong ni lang talu hita gabi parhorjani kurian. Kesadaran ay penting Bapak ini. Tapi kesadaran na sonayay seng boy soh bani na makatahon seng talupa. Saya tidak sanggup, saya tidak layak menjadi hamba Tuhan. Seng boy soh ijay. Maka harus bertumbuh do panggorani uhur tai humbani pribadi nasadar kita tidak layak menjadi hambanya, bertumbuh kepada satu keinginan Tuhan ma namampar guguyau. Asar roh bapainang uhur nasonayai bata, saya tidak mampu, saya lemah, lanjutkan kesaksian itu. Tuhan ma namampar guguyau. Setiap saat. Halani tongon bapainang. Setiap saat kealpaan itu hadir dalam hidup kita. Radu alfa hita bani pandil onta. Radu. Tapi setiap saat juga sebenarnya rasa keinginan doa kita agar Tuhan yang memberikan kekuatan itu juga sangat penting. Ijai malalap hita selaku parhorjani kuria selaku halat na persaya. Maka niya tahun sadapa hara na penting aima i parata-rata tong hata ni naibatai. Asihubani nasyam hasoman nado manjalo tohonan hasamason pakon tohonan hasituaon ten. Situa samas betul adalah identitas kita selaku parhorjani kuria. Tohonanai aima sebuah tahbisan di mana Tuhan kita ikut sertakan, bahkan kita mengutamakan kekuatan dari Tuhan untuk menolong kita yang sebenarnya tidak layak ini untuk mampu melayani sebagai samas selaku situa itong-atongah ni kuriain sonai age itong-atongah ni dunia. Doma ipapulik kuriain hita. Kita telah dikhususkan oleh jemaat itu untuk menjadi pelayan. Maka panggilan kita selaku situa ai harus tampak dalam eksistensi kita
selaku parhorja ni kuria. Piga isobut na kinai horja ni hasamason pakon horja ni hasit tuau. Itu harus tampak dalam parguluhonta secara khusus itonga-tonga ni kuriau. Selamat mabani nasyam. Selamat menunjukkan eksistensi hak Kristenonai, eksistensi ni hasit tuaon hasamasonai, itonga-tonga ni guluhon. Janah totapma mangajamkon gogoh na humbani Tuhanin, na dop ibirehon hubata marhite tonduni na pasing. Margogo manasyam agepe galekdo anggo pardagingonta. Terpuji ma Tuhan. Amin. Deti tupa Tuhan bani hatamu nadopi jalohanami. Asitondo na pasing ma. Nadop ibirham nadop marianan ibagas uhur nami marsada-sada. Memberi pangarusion na sitong pasal hatamuon. Janah memberi guguh banami. Nalahong makagulukon makurjahon hatamu nadop ijalohan nami. Jana na mangondingi hanami Tuhan. Halani takas torang do ibotoh kanami. Gok buidu haguguhon ni duniaon. Nasiol mangagu hapor sayon nami. Songon namasa bani kuriamu na ijia. Bani teks ni ambilanon. Ase. Taridah ma Tuhan. Identitas pakon eksistensi nami selaku halat na persaya itong-atongan ni duniaon secara khusus hasoman nami na baru manjalo tohonan hasamason pakon tohonan hasit tuaon IGKPS padang bulanon margogoh masidia gogoh na humbamu ibagas Kristus Yesus. Amin. Hita ganupan pai mayondos kon hita galanganta tangar hita malobi hata nini bata nagabi onjolan bata laho manggalang ay man na tersurat bani pasal mensiah plonom ayat 2. Bere na siya mabani Jehovah hamuliaw ni gurani buwan na siya magalangan masuk man na siya bani alaman ni sonari ondos kon hita magalanganta. Hatani Tuhani
Riap mahita jongjong. Matonggo mahita mangondoskan galangan tahu bani nebata. Ham Tuhan nebata Bapa nami pardiar layak janana unja huban nami. Terima kasih mahatanon nami hubamu. Halani tong-tong do ipasu-pasu ham guluh nami. Domaya somani ham hanami jana ipasu-pasu ham horja nami. Das hubani sadarion sonari. Ibagas malas ni roh doha nami mangondoskan buah ni horja nado pinaso pasumin gabe galangan hatarima kasiyon pakon puji-pujian nami hubamu onpe say jalo hamma galangan nami on bain hasangapan ni goranmu jana mambahen lambin marhataridan harajaunmu i duniaun ibagas goran yanakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalo hamma tonggo nami on. Amin. Marhite dia tupa roh doau Tuhan. Bapa nami na inaguri atas say napapasing maguranmu, say roh maharajamu, say saud maharosuniurmu, inaguri tongahon songon na inaguri atas. Beri hamaban nami siya darion haguluan ari-ari, sasa pamadusa nami, songon panasap nami, bani dosa ni asoman na mardosa dopaka nami. Ulang hanami bubayham huparlajuan, paluaham mahanami, humbani pangago. Hai hamdosi mada haraja pakon agung buhur apa sagapo sadokani Lahomana siam janah ulang mas surut ringgas niuhun na siam isah ma ibagas tondui sir ma mambalosi Tuhanin jalo na siam ma pasu-pasu humbani Tuhan nai batata i pasu-pasu anjaha i parorot Tuhan nai bata maham isondangkon Tuhan nai bata mabuhini hubamu jana maidop ma uhurni mangidaham idopakon Tuhan nai bata mabuhini hubamu jana ipasorap madameni bani tonduimu. Amin. Saloma Bataganupan, Bani Nasyam, Pagori ni Kuria kepada seluruh warga jemaat secara khusus GKP Sembarang Bulan. Selamat menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah
baik pertonggoan dan ibadah minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati.